Nkashaha mushanju zihangwa abaturani bwe bamanyamakuru go kufa ko mukazogo bwa nyuma yo kurura umwana yagumana ro kumara ubwire buringwa. Abatura babanza kutina kuhika umwanya wo patience choncha feriremo bari kutina ngo babasa ko bayisurwa ndwara ya Ebola bitu nitwa bekikache batutera umwanya ogo ubwo turi kwate bishani. It's for what? What's it? Azahirwe mu ngabo ishe n'umwana wanje kabita nangwa aheze gufahira nko mwaka gumwe wabura abari umwishe mu rungi yakoze regi ati yamaze gusoma akijya turi kumushije ngo ashwira ati mwe abari makaga umushije washwira ngo twamaze kuzika ishe yagaruka mu makaga nyine yagumaniye nataka batinabaza kucikiza ku kicho kufana ukimanya size bwo kwirukangakiza gashika so batika polisi katukore polisi kuri mu magwayo cyo kugenda mwisho abira napangisa waniba wanje konka i-treatment mureba buri zoba abira rwo mushiki abonire arikwekunda abe najo arabwa iya headphones bwe atambara nebigere konka azo mu trading center ashuba agaruka zo mu ndijo ariko exercise Nabwanyuma polisi yako umwanya ogunukwe kwigurenje bakashango mukazogo aferira hakitanda. yevunise bwati no kutwariza hamwe abantu tibayesukayo munzu hariho gate n'ekikari abantu baguma heru tibikirizibwa kutaho munzu abo kubantu mayango hariho Ebola na n'indwara ezindi tikwikiriza abantu kwirira munonga habaho ikintu nk'ekyo kitaketegerezibwe teka ngwi bamuhire nko butwa ninga nabasa kubabira yine nkengwara zeze mitima nobasa kubotura notambura abantu notambura une ndwara zawe atebyo ne bya family na polisi kuchondoza. Polisi yabasa kugamba nita hanshongeje bitu twasiga bareta ambulance okumutwara hirwara rukure ryambarara kumucebera okumanye cyumurugirireho kufa ubwo kuchondoza kuri kugenda mu misho gasha kwa Elias Rutugusa.